E aí galera, como vai? Tudo bem? Nossa, que saudade, fiz muito tempo que não fiz vídeos. Sabe onde eu estou agora? Estou aqui no circo. Olha que coisa mais linda, muito legal aqui. Aqui o circo italiano egípcio. Tem dois times, o time egípcio, que é uma mulher muito famosa chama que Fatin El Helo, e outro time italiano, mas eu não sei que nome. Gente, aqui é muito legal, mas eu não vou entrar dentro do cerco agora, só eu vou mostrar para vocês alguns lugares novos, alguns restaurantes, ok? Olha que legal. Olha gente, que lugar lindo. Aqui o lugar chama Jewel Festival, muito legal. Tem muitos barzinhos e tem brinquedos de crianças. E no outro lado tem circo, o mar. Muito legal aqui. Olha aqui, nossa, que legal. A próxima eu vou fazer um vídeo aqui, vou gravar um vídeo aqui. Gente, achei churros no Egito. Olha que legal. Aqui os churros. Nossa, que bom. الشوز دوت انا بدور عليه بقالي فتره. الشوز ده اصلا معروف في البرازيل جامد جدا، هو عامل زي بلح الشام كده بس لا حاجه ايه رهيبه. olha que legal. Vou mostrar para vocês um lugar aqui muito lindo também. Olha. مكان جاحد. Olha gente, que legal. Nossa. Olha que lugar. Aqui tem teatro. Aqui na frente do mar. Olha gente, que legal, que coisa mais linda. Aqui o Sea View. Aqui a gente pode sentar aqui. Quem gosta de fumar narguile, quem quer comer. Aqui o pôr do sol também muito gostoso aqui. Olha. Nossa gente, que legal. Um lugar aqui maravilhoso. Olha que legal. Aqui eles podem fazer aniversário, podem fazer o casamento, festa do casamento. E aqui também. Você senta aqui, você não vai querer fazer nada na sua vida. Você só senta aqui e descobre esse lugar em Alexandria hoje. أسرح وأفضل غصب عن حبيبي فيك دماغي وحقك عليا طولت صلى زلت دماغي روق شوية عدي عليك وتنزلي دماغي وحقك عليا طولت صلى تعالى نلعب اللي يلعب الباب وشدعك المكان يا كده تعالى خليك واللي بمالك لو كنت انت المكان عمرك كنت هتحب ثلاثة بالعصير كلامك عصير تعالى نلعب اللي يلعب الباب وشدعك المكان يا كده دول كفر مهما تعالوا تكبروا أو حتى للسماء توصلوا بالنسبة لي صغيرين. انتوا مين ايدينا كده على السقف لوحدنا يلا اهو اهو اعلى وعاملين راسكم راسي ازاي يا شلة كدابين لسه بدري عليكم والله قدامكم سنين عاملين راسكم راسي ازاي يا شلة كدابين لسه بدري قدامكم سنين عاملين راسكم راسي ازاي يا شلة كدابين لسه بدري عليكم والله قدامكم سنين يلا
العيشة مش قشرة وكان هنجية. الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتشتغل على الراس. الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر انت الناس. طول التركيبة جدعان على حب وطيبة. دول اللي يحبوا بشدة تلاقيهم وقت الشدة هم الأغرب في الدنيا ولا الدنيا اللي غريبة. الناس الحلوة وكمان الناس الحلوة اللي بتشتغل على الراس. الناس الجدعان بس دايما بتشوف وتحس وتقدر انت الناس. الله ينور حبيبي. يلا